Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbim Allah. Barcha maqtovlarimiz aytgan senimiz yaratganın yoktan bir qilishi Allah Teala'ga bo'lsaydi Rabbim. Allah Teala'nın suyukli elchisi, suyukli Habibi, suyukli Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e etken salavat şerifleriz. Amin. Muhterem din kardeşlerim, sizlerine de İslam selamı ve selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Kardeşlerim, sizlerini mine izgi Ramazan ayı bilen tebrikliğimin Rabbim mine elhamdülillah şükür Allah Teala'nın bizge de rahmetleri, bereketleri erişti Rabbim. Bak şu mine izgi Ramazan ayında bak şu müftiyetke Kur'an hafizler bir ikinci mertebe indi hatim çığaralar elhamdülillah alarga Rabbim Allah Teala ya Rabbim mihribanlik şefkatlik salgan Rabbim alarının yenilerine sağlık selametlik bir Rabbim bak şu balarını terbiyelegen için Rabbim hem yaratkan bak şu müftiyetke de Rabbim alalım Albir Karganov, Albir Hazretleri Rabbim sağlık selametlik verip Rabbim dimezişlerini yerden bir Rabbim elhamdülillah şükürüne ilesi Ramazan aylarının bitken ilesi ayet namaz ayet günden kitabı Rabbim ilahi sağlık sağlık bilen ayetlerin bitkergen nasip kıl amin. Дорогие единоверцы, поздравляю вас с Ramazan ayı bilen Rabbim sağlık selametlik amin. Ya Rabbim Allah, izine tapsırım Rabbim. Belip kılgan bilmikonun yaklarını affı et. Allahümme inneke afuvun karimun tuhub laffa fafuvani. Allahümme inneke afuvun karimun tuhub laffa fafuvani. Allahümme inneke afuvun karimun tuhub laffa fafuvani. Rabbena atina fid dünya hasenete ve fil ahirete hasenete ve qina azabınnar. Maksul bizlerden ümit etken merhumların ruhlarına işte ruhan şad kıl. Rabbena gfirli ve li valideye ve lil müminine yevmel yakumul hisab ilahi amin. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve habibi kulubina bil qasim Muhammed ve ala alihi tayyibina tahirin. Ama ba'd, добрый ночь, добрый вечер, уважаемые братья и сестры. Сегодня мы были приглашены на ифтар, который штаб татаров позвал нас. Был очень интересен, очень много молодежи, очень много студенты, аксакалы, женщины и мужчины. Была очень полезная лекция, и также было чтение Корана от стороны имамов. Также мы очень рады, что сегодня в этом месяце, в этом дне, как раз ближе к ночи Кадра, последний уже 10 дней Рамазана останется, этот священный месяц уходит, но каждая минута, каждая секунда мы это время тратим на пользу молодежи, на пользу наших братьев, сестры, которые живут и работают в России. Очень интересная тема сейчас идет среди мигрантов, очень интересная тема идет среди молодежи, именно духовные воспитатели, и также от стороны имамов, от стороны другие соотечественники, которые работают среди молодежи. Также поздравляю все братья и сестры с ифтаром, с Рамазаном, месяц священным. Салам алейкум ва рахматуллах.